Ovog ljeta, vjerovali ili ne, Bumbo i ja nagrađujemo sve. Iz DVD-a skupi 6 kupona šarenih boja i Fifi mozgalica bit će tvoja. Kupone pošalji u kuverti sa čitko ispisanim podacima, ime i prezime, adresa stanovanja, mjesto i poštanski broj, broj telefona i mobitela, te datum i godina rođenja. Na adresu Želim Fifi mozgalicu, poštanski pretinac 596 10001 Zagreb. Nove zgode Fifi i Cvjetnog društva pročitajte u slikovnicama. Saznaćete tko će pomoći Fifi kad ona toliko pomaže Bocku. Što Spori mora učiniti da bi ljepše mirisao. Može li Bocko popraviti smrznute slavine u Fifinom vrtu? I može li Fifi Ljubici donijeti dugu? Sve to i još mnogo više o Fifi i Cvjetnom društvu pročitajte u slikovnicama. Fifi zna kako Kraš radi najbolje slastice, pa su zajedno pripremili Fifiće štapiće, Fifinanko bananko i Fifi tanke napolitanke.